ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарон апа ва хоҳарони азиз, касое ки тамошо мекунед ва моро ҳурмат мекунед, ҳазор раҳмат ба ҳаматон. ва нафаре ки ховай бениҳоят мақсад бисёр мешиносед ҳаматон. бобоҷон 88, яъне якай имрӯз мақсад камтарак саломатиш хуб нестай. аз ҳаматон хоҳиш мекунем ки мақсад дар ҳаққи ака дуо кунем ки худованд тезтарак шифои комилш битавад. бо дар бари ҳар як ниёзмандо мақсад рост шема дастгирӣ кунем. бародари азиз, ҳаматон бо эҳтиромона хоҳиш ки дуоро фаромӯш накунем, ки мегӯянд ки инсон ба дуо месабзад. барои ин ка ҳамавақт дуогӯ бошен. ва ин нафаре ки дар бари мо мебинен, анами барада номерош ҳастай, номери ҳами ака ҳастай, доктор мегӯянд ира. иншоалло ки рӯзои наздик мақсад барои мардуми тоҷики ғариб балниса клиника некушодиста. иншоалло ҳамаша ма дар параи худаш ки мебинем мемонам, дар пара ҳама чиша мемонам, худаш мефаҳмем. бо ана гуфтани он ҳастам ки фақат дастгирӣ кунем. ҳамаш даст сайташам ҳаст, сайт ями ака дар комментари ҳаст, ибни синоам дорад, ҳамаш ҳаст. бародарои азиз, яке дар ҳаққи ака дуогӯ бошем ки ҳар шав ҳолаш ина капл мемонем. мақсад ҳар шав бемор ҳастай, бисёр менависем ки мақсад чӣ ба ака ҷавоб наметад, чӣ ба ака смсода мақсад бисёртара мақсад телефон намешинам, бисёр дарам телефоне ки ҳаст занг мезанем, бисёртар маям. аз сабабе ки ака бемор аст, мақсад саломатиш хуб нестай. ба ҳамин хотир мақсад ҳар як занге мезанем, зангоро ма ҷавоб метиҳам. барои ин ка камтарак сабр кунем, дуо кунем ки ака шифо биёвад, бо мисли пештара ёрдам куна. оз якду сухани дига акай беҳрӯз доктор яъне сухан мекуна, бо гӯш кунед шумо далши мақсад дар бораи бемории акай бобоҷон. салому алайкум бародари азиз, ин ман ҳастам доктор беҳрӯз. чуноне ки шумо мебинед бобоҷон бародармон мақсад дар бари мо хуб аст. як хеле шуд тобатҳо гирифтаистида, вале дарду бениҳоят азоб будааст бародармона. илтимос бародарон, вақте шумо мегуфтед ки ака бобоҷон нишондия ҳолатиш чиқела, ина ҳолатиш намеяд бечора. мера рӯзона ёрдам мекунад, бо меяд шабона мисол ина ҳолаш намеяд. пас таяни илтимос дағш дуо кунем ва дастгирӣ кунем. хеле бародаро дастгирӣ кардаистед бениҳоят. дар ҳақиқат ман гуфта метавонам ки хуб хизматш расидаистед ба мо апо хоҳарон додаро ба ҳама расидаистед. бадурои дастгирӣ кунем, канали хичам, канали манам дастгирӣ кунем, доктор беҳрӯз ибни сино. яъне бародармон ана ҷони мақсад канал дорад, канали инам дастгирӣ кунем. иншоалло ки ҷони кам бародарам мақсад барои халқи бародари тухудмон мисол хизмати хича расонидааст. ин ҷое нест ки мақсад ман як каса мисол таъриф кунам. дар ҳақиқат чизое ки ман мебинам, ин чизо ҳақиқат аст. бароқара бародаро дастгирӣ кунем. бародармон мақсад аз бемории стомура бениҳоят азият мекашад. ва дар бемории стомура ғарза бемории гириша бо якчанд бемории дигар дорад ки ман гуфта наметавонам дар ин видео. вале ки бисёр одаморо ман намехоҳам ки мақсад рӯшон афтода гардонам. илтимос фақат дуо кунем, фақат дуо кунед дар ҳаққи бобоҷон бародармон. шумо мегуфтед ки мақсад нишонаш дия бо видео, ина марамат дуо кунед дар ҳаққиш, биёен хабарш бигиред. бечора рӯзона хабар шумо мебинед видеоша, мақсад ҳамин хел дардо дорам, ба зами ин дардҳо хизматша расонидааст. хуб, аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошад. ягон гап гуфтанӣ бошед? марамат. ба як чига охирон гуфтаниям ки бародари азиз, ногуфтанам на китобои Қуръон 1300 китоби Қуръон буд, бисёр ҳамин савола ёзид. дар тикток дидем, дар инстаграм дидем, ин видео пеш буд. 1300 Қуръон бародари азиз агар тамошо карда бошен, китобо бучидан. иншоалло ки боз шуд, бо видео нахе видео мекунем ки бародаро китоб ина омад, бо видео мақсад китобо тақсим мекунем. як гапи га гуфтанӣ ҳастам ки ман барои клиника кушодани худам гуфтагӣ ҳастам ки мақсад билет мефурӯшем. билетҳо 2000-5000 билет барои одамоне ки ниёзманданд. мақсад билетҳоро бихарем, мо клиникаро вақте кушодем тобатҳо бепул мешаванд, бепула. инамира ман гарантия метиҳам дар байни ин бародаро тобатҳо бепула. то вақте пеши ман биё тобатҳо бепула. хеле ки мебинем бисёр беморо хати ман рафту омад дорам. илтимос дастгирӣ кунем, фақат харидорӣ кунем. иншоалло ки ман клиникаро кушодам ва хизмати худам хуб мерасонам. шумо ҳамаро дар канал мебинед. билет 2000-5000 билет. хуб, алло нигаҳбонтон бошад. хай мақсади яка ки мақсад барои чӣ билет ора бисёри яка билет гуфт шумо нафаҳмам. мақсади ки конкурс фикр накунед.
ده زور تمیتی در این غریبی لبوی پرابلم دمی غلطی میای به پول در همین بالانسا مثلا تو چی داری همین 2000 یاردم برای ساختمانی همین کلینیک خیلی اگه زدن چی نمیگیریم اینو فونده می دوم میسازن برای کلینیک ساختن برادر عزیز برای به حد پولی کلان هم تو میدونه که زمین چند میلیون میشه ساختن چند میلیون میشه برای همین مقصد زمین ابو زمینش هست اینا کار مقصد اول ویدیو میبره بو ویدیو زمینش ان شاء الله میریم جوش سیون کنیم که نشون میدیم همش ان شاء الله خدا خواسته باشه ده 2000 تومتینی که با 2000 میتونی که برادر چیزی به پول شود برای همتون برای همکار وقتی سری مسئله با مییم سری مکدا خود خیلی دیگه گنگا سری مسئله میریم کارتر نمبر تلفن پروستی خودش ده هست میمونم مثلا در واتساپ نام فامیلیت چک روی میکنی اینجا ما در کامپیوتر هم در ژورنال قید میکنیم الان میرم ما نگاه باشه فقط دستگیری کنیم دستگیری تو کنم این کارو همش با اساس خاطر بی اساس ما یگان کار کردن نمیتونیم تو خیلی من گپ تموم کردم برادر عزیز یک بار در آخر گفتنی هستم که در حقیقت به نهایت مقصد امروز ها به نهایت ما مقصد هر روز در چه خیلی بسیار فقط در ویدیو میبینین سلامت صحت مقصد نمیشه که در ویدیو اوی جام در میکنه اوی جام در میکنه مقصد خیلی نشون داده نمیشه مقصد یک خچه مقصد بگیم ضرر نشون میدید نه که متاسفانه خیلی نیست برادر عزیز این یک به نهایت وضعیتی بزرگ داره مقصد همین سلامتیش به نهایت بزرگ باید اینجا میاد یک منوت فقط کشف حل میکنه یا باش میکنه خیلی راست بگونی خیلی بیشینه مقصد منوت ممکن بتونه شده تمام سرعت کشف حل میکنه که نمیشه همون بسیار میدون کلینتو که هیچ جمع میبینن همه دیده دیگه میگن که در دیگه اون باشه نمیتونه من برادر عزیز همتون یک بار خواهش میکنم که در حق یک به نهایت دعا کنید که خداوند شفاش بده تا تیسر سوز شو باز هم درباره هر یک نیازمند راست شو با میگم که یک بار خیلی برادر کانال یک در پایین هست سیل در کامنتری هست میدونیم اینو مود سلامش میگم در کامنتریش پادشاهش میکنیم خداوند همتون نگهبان باشه در امان الله باشین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و اخوان خواهران مسلمان خب سلام علیکم